tātou mata opu. Rua mai valu. Ai tātou te lei, tātou te tala noa le rua mai valu mata upu atoa a le uma foi nei. Ia e wha uma le sa lumanai. Ai tātou wa ai mata upu e fitu. Just come with me to Romans 7. Looking at verse 24. Oi nai a mata mai ai le tātou savalinga le tae au le nei. Romans 7, look at verse 24. A whai wa iai whai tawina le ngangana sa moa, le roa mai fitu, whai upe lua sfumat wha. A whai wa maua lau tusi tātou whai tau i a. A we o au le tangata ma laia. O ai se la vea i a te au, ai le tino o le nei oti. Pano longo iei nga ngana Peritania, ai whaita wina i lantou, o lo o yo whapena ona, o le wailunga tato whaita uma iai. Romans 7 verse 24, read. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? O le moli maule le apostolo Paulo. This is Paul, the apostle Paul, testimony about himself. O ifo e te malamalama i lea i le mata upe valu. Mafuanga lea na o mana o e a mata i tantou i le whai upu lea e. Mata upe le fitu whai upe lua suma wha. O whai loa mai e Paulo lona soifua wha le apostolo. O ia te lia Jesu Kristo. Ai sa whapena ona fete e nai po o fetauai pe fetune iai. Lona loto ma lona nganga. He's testifying about his early days as a born-again Christian in Christ Jesus. Awai te malamalama i leo langa le apostolo lea o le tangata lotu o le keusiano ai le taritonu ia Jesu Kristo. Understanding the early life of the apostle Paul. He was a Christian, but he was a religious man. He'd never believed in Christ Jesus until Jesus called him. Tatei fatasi ina. O ia te mana o te malamalama i lea si o manga o lo soifua, mo lo o langa fa le lotu, ma lo langa fa no fowina ia Kristo, so that you can understand the difference between a religious person that goes to church and a person that goes to church, but their life is sold unto Jesus and has invited Christ as their Lord and Savior. Tatei fatasi ina. Tātou e whatasena, au whaiatu o tātou e whatasena no tau tali mai lea. E tātou te whesosua nea ima, whapena ona te pāti ia i la whionga le tua. Awa a whai te le tali mai loa lea. O lono winga e se le mena i eilo ma whau. Alleluia. Hosanna. Are you here? O tau iei e. Mai le langa ta malo le fa mai awe a o nei le tangata malaya o inai te vai ai a le iai ke wiso Yesu ke wiso yo tato o langa ma tato wola ma Yesu ke wiso o tato o tangata le malaya. Are you with me? Tato ye fatasena o inai na vai ia o inai tato la fionga le tua awani o tato Awane o tātou tū mau ai pēn mea māsani ai o tau na leo le lotu. O wā le mōle mau lea Paulo. Later on we understand the awesomeness of the calling of God upon his life. Muli ane tātou vai le telo na tusiana ave kalesia. I mea na whaia e le tua i rona o langa. Ina ua ia talia ke wiso e vea mali whaola i rona soifua. Amene. E te loa lea awa ina ua whapena o na taia e ke wiso i lunga le ala. Pa u ilalo tawaso. A tawaso ina a lawa tala noa ia le nganga o ke wiso i a Anania. Pa whaiatu Anania alu i le awanga le isao. E iai le tama loa o loa iai na o lona i ngō o Paulo. Le la wana i loa o le te latu o e te latu te talo. Ia te ia.
Ai tala no atu ia le nganga o ke wiso ile apos ia foi ne ia ana ni ai fa mai ana ni boi le ie bo fa longo ia ina ai fa mai le tala le nganga o ke wiso ne anu wa o filia o ia e fai mai pu la tala le lei e tele fo isi me e tinga ai ona o la tala le lei o inai te vai ai o le o langa ke usiano e le o se o langa fai ngofie. To live for Christ is not an easy life. We're going to go through trials, testings, tribulations. We're going to go through stuff that we never thought that we're going to go through because we are in Christ Jesus. Mea nai te iloa ai lea, o lo iai ma lo talia ino ke viso e vea mali ma whaola i o tātou langa, e le whai ngofie la tātou savalinga. E le whai ngofie le tātou savalinga. A whaki amwhane amene. Kako whekariai. Kako whekariai. A tato le whekariai. Ngai ngofo alea. Ia ngā lakwa leo le upu pasi a ke oe. Lo winga e uru i whafo le whai koko alai whafo i o. Ai tato tala noa. Let's talk. Is that okay? Tato tala noa. Hallelujah. Tāle tolu ana pō ai whawhangwa wele li i mon mata upu lea. Tele mea na ufata pena mai ya February. But last night God gave me something new. Mele ia mamlama lo lang kiusiano. Ele ngata lauta penanga ile teimi wa umana e vava ye matau. Awa ia ile si teimi e to e fapena na mele tua. Le si me siriatu. Ia ina. Are you with me? So I lofa mai. I think I only went to a little rest at 6 o'clock this morning. Are you with me? Hallelujah. Why did I spend all that time in the presence of God? So that we are all blessed by this word. Because I know you've all been praying for me. So I need to also bring something from the presence of God for us all. Woe unto me, a wretched man. Who can save me? Ai na te whaola mai a te au nei tino oti. Ai na tue tali e lalo i na whamai ai o te whawhetaia le tua e hala i ake wiso Yesu. O ia te vai ai, o louso i fua malo o langa, na o Yesu ke wiso lava, e mawhaina lave ina o e mau mai le tino oti. Only Jesus Christ then save us from death. Are you with me? O ina foi la te vai ai, pete ye le lotu, ma e talia ina mau talia ina Yesu ke wiso ai atale ola ya Yesu ke wiso. We can confess Jesus Christ as our Lord and Savior, but if we don't live for Him and we don't live with Him, we're going to die. And death without Christ means hell. Wow, that's rough. O le oti au no ma ke wiso Yesu I loso I fua malo wolanga. Mantua le whatu nei ati oi. Le wa mone moi oi polo. Na te waru ina I loa ina ne Yesu ke wiso. A le whawhita auri ia ina. O mea e mana o e whai. Ai uma e na te le whai al mea le lei le wana I loa ki tauna whai. He knew what he should do. But he ended up doing the opposite. Are you with me? And so are many of us here. And myself as well. Na e te roa mai te langona. You can acknowledge that. I me te roa te le tauna e whai o lau whamiri tus mai awa. Ai uma e awa koe whai e kene whai pera. Oops. No, there's no oops there. Ya koe oops wa umaga whai. Are you seeing the testimony of this man? Can you identify with Paul here? Can you identify with Paul? So le okay le lopo angis fa makalanga pe fa maoli ya fua ile afo ngel fa po au fa ya ku ngama ku kalima ko kele fifi le up ko kele fifi le ko le kalima amene aleluia ala mele ala langa I aleluia bisa ngal ko di maka kai aleluia ma amene ya inga ko amai umaka ulanga ka kai ko fa fo mai la ko fulwa mai me e peye le fie le ngikaya ale ai fa mai polo ai au te fa fetaia Yesu Kristo
Pa ai lole mata upe val. Then look at verse 8. I mean chapter 8. O fai upo mua na fai mai le chapter 8 na fai tau fai upo mua I le ngana Samoa fai tau I ia Vai na e lua tangata na fa matala ina ni mata upu na val. Chapter 8 speaks about two people. O tangata e savali ila le nganga o Yesu Kristo mal tangata o lo o savali o le upu lo savali o lo ola I ona lava manatu maona langona. Are you with me? Are you with me? There are two people here. They are both believe in Jesus Christ. They are believers in Jesus Christ. But they live their life differently. They have a different interpretation and a different understanding of living for Christ and being in Christ Jesus. O lesi na ye na fa mai o lo savali lava I le tino. O savali le tino o le ola lea I mea tu ina na wai. Pei o le mea le fa mai Paulo awea o nei le tangata malaya. Lono minga watalia Yesu Kristo ma wa onga Kristo e avea ia Kristo mali I mamatai matupu o no langa. Ai uma ea o la lava toi foi e fai mea ia na malaya ai. Ma mea na fai mai o ia la vea ia te ia mai le tinoti. Ta te fatasi ena. A o lesi tangata na ina na wa menino al fetalai mai le nganga o le tua ia ina. O le tangata, wale ngata na talia Yesu Kristo e vea mali ima whaola mamatai, a ua ola ia o onga Yesu Kristo. So taia nei fesiri lama o ia te oe, o whea o le to lua lea lo e olai. I want you to ask yourself and look into yourself right now, which of these two type of lives are you living? Are you a spirit-led Christian? O oio se tangata kiwisiano wa te ina ile nganga pa ia. Or are you a carnal Christian? O oio se tangata kiwisiano faletino. Na o oia te siro fiaina. Ele ise si na te loina na o oia o wai mafai o le sauninga lotu. O ata ngofie umatangata. Wa fallinga mama umatangata. A o tua atu lo falsale pe ka ko wolo I ka ko fale. Ke o solo ko lo ka vale o na lo lo tanga moni na ye oi. Are you seeing how God is ministering to us? Are you seeing how the Spirit is preparing us for the rapture? Mantua o lo fa mo ngale ya o nga yo che o mai so tem te tula ye. E fa sa unye o mo fa ta pena tanto mo sitianga. Are you with me? Atale ola tusama o onga Yesu Kristo. Tatele ol sitianga. If we do not live according to the teachings of Christ Jesus as brought to us by the Spirit of God, we're going to miss the rapture. Olo ai tau tele o tiai. E misi lan sitianga. Ole fa manuianga. E sitia o eta te tau te o sawa le no fali ole lo fatunoa. E le isi fa msinonga mo lantou. E o le sitianga. Are you with me? There is no judgment for those who are going to be raptured. Why? Because they have lived their lives despite the challenges and the tribulations and the difficulties. Some of them died because of their faith in Christ Jesus. Awa ia tangata na ola ia wa onga ia ye Kristo na otia ia lava isi. Are you with me? And now see our iti lo le monio a fonga ia le tua o la tro na oti o ia Kristo. A o ile so sitianga o la tro ye mua ona tulai mai. Are you with me? Are you with me? Ana fa pe te alu nei le amatanga o tausanga nei in masino a fo nei o Januari. Panu o au tangata mua la vai otio e tausanga le nei. O te otia ina ai a o sitianga. O aue mua mai mua woki valurima. Ai mua fo yo ku mai la sole. O fa kali le kali nga o ko un kan ka loko le anga le.
o le so fa ka mai fa tali mo le o tanga tu mo mo le ta ka longo fa mai nga mo si tianga a win ko ke le lon me ke alu ya nga wa pe o ko ke masa o salo fo yo ko ya see, this is the reality of the word of God. This is the truth. Ele aya se si upumoni na o tsu pa ia che ma wa le upumoni. So, po le alo tinga ina, o le alo mafatia, ia o onga le fionga le tua, all I pay na, awa aona e oti, e te maliu, e te tu malo, po le lava ia peke pe foi. Na. Ai a o le taime ili mai le pu le angel sidi, ma le alanga le angel sidi le tua, e te mua e tu lai mai. E lema fai le oti ma le tunga mau, o na tau fia oi le tunga mau. Aisea, mafu angana na mali wai kewiso. You and I are the reason for Christ going into the grave. And he conquered the grave and death. And he took back the victory for those who are going to be followers of him. Na yeto ave sea ilea, o le faccio ila loinga, lea sa fapena o na tau fia le oti ma le tunga mau, mai te mia o soifua le apostolo o le fefefe yo tangata le oti. Death is the most feared enemy of every Israelite, and also the Christian of the early days. Ai wa fio me ke wiso ma o mai, o le mele e leto ia se fefe ya te utou, awa na fai mai Paulo ila ntusi ya Korniso mai le oti e o feo ye lo tui le tunga ma wa fai mai o to o feo ye lo dia fai lo tui felo manu malo o wa o faccio ila lo in ke viso we le tui pule la le tunga ma mo la toia e oti o la mo Yesu ke viso e le oti o lotu. Listen very carefully to the teaching of the word. Ele oti na tula mai le ona le sai le sa lolotu. Em fainta to fa longo ina so nei fa pifo a. Em faina no tan lomo wa o ina le fionga le tua. Ai a o le olai. E pule ale oti ma tunga mau ya cha. Are you with me? Why? Because God in his sovereignty has revealed all the secrets of that kingdom. It's all written in the word. Are you with me? That's right now. So po le ale te lo fa fita o lu mai ya joy. Ai awa ki ke awa alu e oki. Awa ki alu fa wo fioki. Ele nei lo fioki a wa fioki viso moni ai lo golanga. Ai fioki ongo we le lava o le popo nga lo langa do ye ke viso ngai. Yoki lo le a ke kua e ke alu se ot. Are you with me? The Bible never lies. Ele pepelo le tuspa ia yanchi o ma. Au mai ele tuol tuspa mena na fio make a vision. And when Christ came, this is the teaching of Christ. The kingdom of God is here. Na ua feta like a vision mai a mata lana tala inga o lana tala inga mai o le malo o le tua le wei nei le lalolangi. O ia le malo. Ai na ua fio le lang na ia o mai le malo ia che o ma. And when he left for heaven, he gave us the keys of the kingdom. Are you with me? Are you with me? So in I find lava tato tele va ve oti nei tei. Ya tato wola pe mo le li. Po le ale tele o fa fitau, tele poponga. Tato tu mau pe na awai mau tinoa. A o le asol na sitianga. E mua lo leo e na oti o ia ke visu. Ya, si e foi le mtato. So o le pule i lo soifua ma le awale te olai o na ia te oe. The choice to live whether for God by being led by the Spirit of God, or you choose yourself to do whatever you pleases. God's not going to bother with us. Why? Because he has declared everything.
a ole ese senga la a o le te mete e te oti ma liu tu ma lo na pe e te le pule la inga le me ke alu yai. Are you listening? Are you listening? O ina loe chula i mai lole chua lea ma fa sino lole oe ma i le mea tate o yai ta te fatasina lua ta malo loa na mali liu fatasi ma ke wiso o le mea na ola o mai le cho lua na sa tau na o mai se odi. Are you with me? Two men were executed with Christ. They were both crucified with Christ. Those two men were meant for hell. Are you with me? To lua ta malo na sa tau na o mai se odi. Ai tasi le ta malo na ye lunga na ye loa le mamalu ole o ai foi nei o ta malo le o ngatutun. Le wo de ngata wona fa longa o Yesu ke visolo nei ngoa o inana suia I lo mona manatu mona langona o ye loa le mamalu o ngata fa mai lana ngani le li ie a e feel mai lo malo an tu mai ya. See, he's looking forward to sometimes in the future. I find my fetalai ke viso I laso lea. O lea o tātou ilo ina nei mo te longa nga ke ia ka malo fa mai. Today, you will be with me in paradise. Are you with me? Tanwhia fia, a e oti nei, a o e ola ma e whapena ona e pipi ma e mau ia wa onga le fionga le tua. Are you with me? Ta te whatasina. A e oti nei loa. E nana e oti a tanu oe, whai uma I a family service, wa uma koe ngā service e whai nai ate oe. A laua e amu, laua e le paratiso. Are you with me? E tanu lau tino, they will bury you. Are you with me? They will bury your body because your body has to be buried. Because that's a process. Because you will make out of dust. You are a living block of dust. That's why we look like that sometimes. We look like dust. Are you with me? So when we die, our bodies are buried, but your spirit that is alive and has been led by the Spirit of God is taken by angels to the paradise of God. Le se mea whai ngai ilanga le o kōngi ngu kirikiki. Paul kaka sa uhu pakilanga lai si ilanga lo ngalo. O se umango wal kaka kirikiki. Le se whake ai peo le a whai ngai. Ai a le paki whai se umang. Ya na ngai le lape. Langa o ie le nga. See, so o nai te whai a e oti nei a. E o mai angeru ame oe. When you die and you are in Christ and you have surrendered your mind, your thoughts, and all your ways unto the word of God, angels will come and take you immediately to paradise. I say, lewa fam talani tali tamalole no ti talani o kewiso. That's the message of the cross. That man that died on the cross, and he asked Jesus, Lord, when you come, remember me. If I make you whistle, today, you, me, paradise. Now, whatever I met you, oh, yeah, it's your chin. Pepe, uma me la lo nei ma feka ngisi kanga ala feka ngisi lo kingo ala lo wale ma ga ya la lo wa fie bel par kesu e kiro si va yele au me. See how glorious the word of God is. So kusala pekele kalkonge me siru wa fa longo ya. Ye pekele alu foi ai fa wa fa longo ya. Ya na. Are you with me? Mana tuar sala mo evaluiva tolu fa. See, I keep bringing the same scriptures to you so that you can understand the seriousness and the love of God and His grace for you and I. God has promised, I will never violate my covenants, the covenants of death and life. God has spoken about life. When we're in Christ, life is ours. And when we do not live that life,
that God desires of us by observing his covenants, then hell is going to be ours. Hallelujah. So you're never going to blame God. Ai ki ofo fo ia te oe. Pe a whaia ki re ngau ngei upu mangi ia wa onga. A wai wha longa I ngā o se ori. E kei loa mai se ori ka ngakalai o le palkaiso. You're going to see every soul that is in paradise from hell. Unfortunately, there is no second chance for you or me or whoever's going to be in hell to make it right there and be promoted back to paradise. You are there forever and ever and ever. There's no amen. Pawana me whaiele tuele se amen. O tangata ya se ori. Ai sea, whai mai ia apela amo. A talii, waiwa iai. Ngai loa ia whakulu upunga uka kaloa I le tuol ni tau. Patu anganga pa ia. Ave esa isi upu ia kere ngau whaonganga pe au la unga I oil. Boka ua wakua fo le upunga ngi kaya. Le ua, le nga whalongolongo le upunga. Ai alu ia I o. Pa mai apela amo lo watali ie. O I nai se wa iai. Le mau oa. Na I loa umala fionga le tua. Na nei loa apera amolon tama. Ma ta upe valor tusu Ioane Evangelia. La iei tangata e peru. O le lantou wata tulunga na whameke wiso. E loa o tau le upumoni. Ma whapenale on whasa o loto ia te o tau le mea moni. Whameke, ia oa mea moni. Ma ke lei a vea ma kompolo. Ma kou whanga wa apera amo. Lai ka kalo apela amo mamako amako woki fo me ke kulai o apela amo o apela amo va tua yo fa me ke wiso ana o tou oni fa na o apela amo pa no o tou fa longo me le o te fa ya tua ya tou a o tou ma lo tou tama o le ti apolo wa vai tanga te lotu. That is an example and a picture of religious people. They go to church, they read the Bible. They know the story of Abraham and they think they are sons of Abraham. And they bring Genesis chapter 5 to declare their allegiance to Abraham. But here Jesus was saying, if you were children of Abraham, then you would have understand what I'm saying. So inaite va yele ye tulanga le wa au mai le tua ia te oi lau lava fifilinga le asole nei. Profesidi a fai alu si tianga le asole nei. Mate te loa te a wa te tali mai. Ai ma fo ye. If the rapture is going to happen today, are you going to be raptured? And the next question is, why do you think you're going to be raptured? Profesidi lona lua. Samete loia si tia o lasole ne si tianga pe afai e alu si tianga lasole ne. O la ala mo li mau e ala I ona I te mauti loa te ala. Ai afai fo I te loa te fa pe mai. Ele loa pe makau ki alu la. O ina le fa I longa tonu lava. Tato te muli muli le upu lea. Pe mai le tato sinyo le tato le sona. Ia matua tato I loa. O na ola mauti noa. Ile alofa ato toa le tua le o saunia mo tato. Know how to live in God's complete love and grace that is available to us. Wa au mai umai le tua mo tato. Le la wa au mai e lua Cristiano. There are two Christians here or two born again Christians. Mantua o tangata le fai mai le fionga le tua I. O tangata o lo sa vali le tino. O tangata o tino ke wiso via malim fa o le lo na olanga. Are you with me? Tate fatasena. All right? Tato wola va I winga o tangata ia le ta o tangata faletino. We're going to look at the characters or the attitude of these people that the Bible considered carnal Christians. Na tato va I tangata ia ma e va ia le po ia se me ina e una fa ina I oi. Are you with me? Are you with me? Te mana o lava ia wai mai o taringa. Wai mai o taringa pe on fai mai le pata o toe fa lua furu tasi lua furu lua atali I pa longo la op.
So that's what I'm saying to you. Incline your heart and your ears to the word that I'm bringing this morning. Don't just listen. Hear what the Lord is saying. Never let these things out of your sight. Because it is life for you. If you find it, that means that life is there is going to be it's going to be missed by others, especially when you're just listening and you're not actually hearing what God is saying. Hallelujah. So there is healing right now as I'm sharing this word of God. Why? Whoever preaches or teaches the word of God is not on his own, or she's not on his own. They are declaring the word, but God of the word is there with them. And as they speak the word, God is moving amongst the people to confirm that word with signs and wonders. Are you with me? So oai ala mal fai launga e tui tuol pule la al tato e kalesia. E le tau tala na o lantou na. O lantou o fofonga fetalai o le atua. A o whapena o na whasoa mai lantou pe awa o pe launga ina le fionga le tua. O le matafa yoia a le atua ngang pa ia ma Yesu Kristo. O lantou e whatino ina le up. Are you with me? Famai e whatino ina le upu pe whaamauni ina le upu lea tau talangia o I lava le tuol pule la. E alai wavenga ma whaalinga. O inai te vai fwele tae au le nei. O le mi noi le tua I tono le malu nei. Why? Because he's a God of declaration. I will never violate. I will never alter the spoken words. Come with me to Mark 11. See, the Lord is giving us an extra word there so that we can understand how he's moving amongst us right now. Pardon me, it's Mark 16. Let's look at verse 20. Paile Mareko. Mareko e se fulu maleono. Ol fai upe luas fulu. Mareko su maleono fai upe luas fulu. This is God's covenant. This is his spoken word of blessings. O le upule o whiangainga. Le upule o ana whaamanuyanga. Mo oe, moa, I so se aso o tato wolanga. Whai taule whai upe. Whai amatamale sumale iwa. Whai taule whai upe sumale iwa. Mark 16, verse 19 and 20. Verse 19, whaitau I ngangana sa moa ia. Wa mavae foi o na fetala yatu o le ali ia te ilato. O na ave ina ele o ia I le langi. O na nofo ile o ia I le itu tamatau o le tua. Malolo ia ina rest there. Note what is happening there and understand where Jesus Christ is right now. Pa ai mea nai whai loa mai nā e mareko. Le mea na tupu I le aso lea na siiti ai ke wiso I le langi. Tato I whatasi nā. Pa wa ai fo I lea I le tūlanga o loo wha matala mai e mareko I nā. O le mea o loo iai ke wiso lea o le li o le toi tū. Are you with me? Lala wai e nā o whena iai ke wiso I le aso le nei. Where is Christ today? Aisea. Huh? Exactly. A wa le fetalai mai ele fionga a le tua o ka ma fai sa iri se pokos nga le fionga le tua. See, these are the covenants of God. See, Christ is now reigning in his throne room in heaven at the right side of the Father. So are you seeing that now for yourself?
So o aso umala e te tatalo ai, e te tatalo atu ina o lai whafsa ngai, ke viso o lo tātou wala I malo, o lo tātou wala I le tama, matama. Muli ane tātou wa aile iai I le whai upo e tolu wha o Roma. Lai moli mauma ina me I le whai ke viso a le ana wha matala I ma reko I le aso o le sitianga o ke viso. Are you with me? Pa mai o ke viso o lo o I le no whali I lea. A o lana matafa yoi lai whai le aso le nei. O lo o whautua I ata ma mo oe moa. Are you with me? Right now and every day of our lives, Christ is at the throne room of God, on the right hand of the Father. And what he's doing there every day, he's advocating, he's pleading. Some of the translations says he's advocating, other translations says he's bleeding. O lana matafa yoi lai whai I aso te tasi I le nofwa li I o lon tama. O lo o whautua, o lo o tawa nau I atama, mo oe, mo au. Thank you for the excitement. Are you seeing what's happening in the throne room of God every day? Whatever I need, me nei tupu le nofwa li o le tua yaso umalava. Hallelujah. O lai whautua. Lai mea lai whautua ki visu. Wawa ai mai fo I ate oe mao le tangata len tau tino ki visu e vema. See, God, Jesus, and Holy Spirit are not concerned about the world. Are you with me? Why? Because he has already given his word for the whole world. E le o popole pe toe nau tama I tangata ia o I le lalolangi. Le fesiri ai sea a wa le wa au mai iai lana upu. Wa umana maliulo na alo. E wha mama ai le lalolangi umalava. Ai ale ngā wa ia la tangata ia mo mai e talia le alo le tua. E le toe nau iai le tua. Are you with me? Are you with me? Ai nau le tua ia ilantou ia wa talia lo na alo o Yesu ke viso. Me foi la le fautua ke viso. E le fautua ke viso mo le lalolangi. Christ is not bleeding in the very throne room of God for the world. But he takes care of all believers and born again Christians who have confessed him as their Lord and Savior. Ai nau mo e ia o talia o ia. Ma avea, ma matai o na tōwolanga. So I nane te vai ai. O oe foi la lea, ma o lea, o lo o talia ki viso ai ola I le tino. Tate o loina. A whai lawa le tate o le tino, o ta ua nai fi nau o ke viso mo tama. He's bleeding for us. Ai mo le malu, mo whaatetainga. Whaatetainga o le malu o makua ola mo le ni. Wa vea ngang pa ia, mo na taitai wa makua ga kutpoea. E le toe whapena ona popole ngang pa ia. Po ke viso. Ai ava ai mai ngang pa ia ia tia. O le whampai ngā le launga o le li, le upu ai makua ma maua ngā umma o le asusa, al waku koe fo ia le laulangi o aula. Le tawa nau o ke viso. Ia so umma lava o le uolanga. O nai te vai ai, we all have a good opportunity and a chance to make it right with God. A whai so, ma whai pēr lava. O lono winga loa. Ia, e iaile me o, ia ta ua pēr o te mtati oti ai. Are you with me? A whai ana, lai a mai ale ava noa, lai ta vai nga luenga lai whai ke viso. O aso uma, au whai maita ma, e ali ke viso. Oa, la whai lau vai le fu uko e alu MIKA. A whai mai ke viso, ta ma, tu mai se ava noa. Give me another chance to work on him and for him. Te te moa mai ea o ongana, e te moa mai o, I think, pe umo o le Lucas fu toru. A fio mai ta mai, na o fata oto. A fio mai fai fatoanga. Sa to toe fai fatoanga lea, ma le ana le fatoanga. Ia le vine, o le mati le tonga, le to vine. Sau, ile a tausanga mua lava e asi mai, ai sau, ele se fua. Ia, to e sau le lona lua,
O saunga mo le se fua a tau saula longa lua, no fruits. A saula tolu, no fua, no fruits. Fai mai lo famtalanga le ana le fanua. Ali. La me wa ku umi ai le la aule. La mai maule ele iai. Ko lo la maule le wa fa ko le mo sau. Ai le mo se fua i. Mau ai lo kaimi sa ka wa le keu nga ia fua ki mai la aula fua le an wa lo kaimi ai fai mai le au ngani ale fai fa toanga la wa fionga to au mai ase tausanga se tasi so choinga lue inai a e fio mai ile tausanga aluma a fai wa mau se fua a fitai ai a fai le te sau ile lona fa tausanga ile ai. Are you seeing how God moves in our lives? He teaches us through parables so that we can yearn for His grace. So te vai ai, ele umi foi na tu mai ele tua lava no. Olo no winga, ole upulo tu ilalo, boku walo le ola ya. Ele fa pe fola la fa aku le la lo onga kapungi lo le ola wola ma foi nge mo maka ya fo nei le tua e se le ola. Are you with me? O lo minga la aku wa o ke ola lo. Ele ko yango yai. Bo ola fa sama noa. E te mau isi fa ta oto. La fa me wa ola fa ta si le saito male. Skala mo. All right. La me o inga fa me ya so la e te mana ma to te vere e se le ki kamalangia mai I le saito ai fai mai le o nga mai na le ali aua tu ai pe e ola lua e ola fatas la nga au ko se ia saiko o ia titania o la o sa se ia I role male saito ai ku ai pe ba ve fola I o tato wolanga ka nga I role le asonge po o se saiko po o se kikangia. Are you with me? Are you with me? Ia ina awa vai na elevelea oe. A fai o titani elevelea oe. Awa la mai ele chole upu yanti oe te fa longo yai. Ai a fai la ve tato te lenga wa. I upu ya. O le me yai loa. Fa mai a o le laso si se lenga. Ona sele loa le o le saito ma ave fa putu. A o le titania. Ona sele loa lea ma ave ua susunu. O susunu o le fatusa o se oli. A o se oli fo ele iso na amene. Ia fionga ne tua nga le o ia, vai ia le mau o le noi. Alfa valvaleo le oi. Mai amo, kuli mai salo. Fufui long kama mai lima, vai, le velo le afi fufui kama mai lima ia nga. E fa nga fa malia ile nga lala le fia ile ila. A o ma foi nei lo a fufui le lima I a vela le foi nei le afi e o aku o wa ma ku le lo pe mu mal kame mai lima. Are you seeing the majestic love of God? E au mai si me fa mataranga ta a o inata to te sa ili ai e lo na mamaru le au te ye le man recognize fu maleon pa iro los fulu na le fa ta uol tato oi sole e saul kai mi nei ai moi se o ko fa ko pe foi le waki o ko me ngai fai e se ko fa sa wa le waki pa manga ia pes. Okay, oh praise the Lord. Never mind. See for yourself there what the Lord is doing for us right now. Ian. Onalato wo atulea tala yatu ime uma wanga lue fatasi leli mainacho ma ua fa maonia le upu I fa linga wa mulu mai wa yena ele ise me te fai lalo nei ele fa manuia ina ele tua le aso fala nei ola o mata fai oi le fai naso nei o au o tangata tala o tangata fai lole upu a o tautana foi la le upu ta nei ya o nga yola fionga le tua mai tusi uma yo te fa nga ina ina o lo nga yoi tama le alo manganga pa ia e fa pena ona fa tau ina le upu le yanche o tou o e o lo fa
longo ai. O lale me fai ai, o va venga e ala fa malolonga. Ma mea o fofongia. That's how God moves. In every time we come to his presence in this church, every time that the word is taught or preached, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit is moving amongst his people to bless them. Ai a e lela ngona e te toe alua I lo fale. E au noa ma se whaamanuianga ia ina. Because God has already spoken. See, wa umana wheta lai le tua. O lesi lape o a whaine o tātou le au keu sarone. O tātou whaalangolangoa I e mea au mai le au wha evangelia. I au mai le TV. E iai le teimi o le wha malolonga. E iai le teimi o la whaine o perfetanga. So, o la ua whaamanuia le tua I ante oi le ana le upu le luatu ina. A pauan mea lolo ma whawhau. O la te whaatalitali le teimi o le wala au. Are you with me? Are you with me? Aue te muli I me to tia na o mai e tangata. Ta te whatasi ina. I le teimi e tau talangi ai le upu. Ia etalia ina le upu le na. A wala ia isi teimi le whaia se tātou wala au. La lali mea la au o ia oe. I te toi fo ia nai le whale. E pei ona e sau. A ua e misia ma o misia ai lea. O le mana o le upu le na. Leanga ua ta whaalango I metotia. Mea ie te ua o awala tangata. A lea ua whita lai lea tuoi I. Le ke wiso lea o le toi tu. Man tu le la sa uni alu le langi. Ai le I alu o lana mana vanga munumuri a lea. Before he left earth and be raptured on that day, this is his parting blessings. O ana saunoanga po ana mana vanga whaamanuia ia I o nauso. O mai I o tō woe whainu uma lava maso. A o ia ina tō I mea uma na o whai atua ia tō papatiso. I e tali tonu. A o e le tali tonu. E whapenao na whanoina I la tō. Vai upu ia. Upu a whionga le tua. Are you with me? Ia whai mai loa leo le mone mau I. Wa o loa leo tangata tā lai. Pela o au leo o sau lea solene. I. O au lea mai le upu lea. Ai whai mai le mone mau ke wiso I. So se aso ato te o mata lai ai. Po se aso ato te whanonga le upu lea. O te whaatasi ma o tau. O tau la leo le au tā lai. O tau ia le au whai launga. So o tāntou whana au whai launga I tua pule la lea. Ia e loina mea nai so se teime te tūla iai. Me whai ia e wha maoni lau tā penanga. Na e saulo le e te saua ma lo mauti noa. A o e ma lele ma e sau noa ma e whetalai. Ma e tūto o I e minoi le nganga o le tua. I lana e kalesia wha manuia ia e lato. E kalesia. Kau whai kon e kalesia o le upa I o aso e le ngata. Ia tātou. Au se me te whalonga le opule, o te whatatali I la whaine le altar call. Wa I te me le whai altar call pela o kai aungi le altar call wa lelu wa lima ki aile. Le sukasi. Are you with me? Au le te me te whalonga le opule, talia le opule ma e whapei fo loa nganga. Whawhetai tama. Wa o te liaina lau whamanuianga I le tae au le ne. O le me te liaina I eloina o lai mori mau ke wiso mo oe. I lona mota. Te tonu te aone a vai pēr, te sawi yeise mea o whale tonu ai po e yeise mai I ati oe, te tonu mai whawhitai, o le toto leo Yesu Kiriso, ua e malolo ai. Ala whaangata I tato mta, lena tu tau te o I la fo inei, I le tangata lea, o oi le tangata te o le keusiano whale tino. Ia ala kako leo iai, ona o le tato teimi, ai vavai mo mua whai upo fiku. Uma lo fai upo e whikulanga e kaunga ia maia ia I tātou se tofole o le afo I neo tangata leo ta ua o le keusiano whaalitino. Ta kei whatasina. Make it two verses. Nga uma lo lea, avel kako vi inga, lesi kako vala au. Lea ua uma vala au le li ia te oilo wanganga I le upu lea. Fai tau fai upo e whitu, we're looking at Romans 8:7 and 8. This is about the carnal Christian. Carnal Christians, again, for your information,
someone who has already confessed Jesus Christ as Lord and Savior, but they are not living according to the teachings of Christ, but they're living on their own choices. I promise you, I will kakovi inga faftaya tamamul up. I tell you, Pefitu Yan. Awa ole loto ila le tino, ole ita lea ile tua. Awa ele ususta ile tula fono le tua. Ele ma fai fo ya, ma ile le ina. Ole tangata ke siano faletino. A carnal Christian. Wa ile attitude ole tangata le po wing ole tangata le. Utatu va ya. E loto ile tino ono winga ele manao e onga tuso onga la fionga le tua me fa me fionga le tua awa che ngoi awa che mulilua awa che fasio tangata awa che mol mo pepelo le lo che tua oi awa che manao le vale lo che tua oi awa che manao so se me ale lo tua oi povi asini ko ke fa ko male moi ele ai ele ai le ko ma fa le tino nei awa me nga yo ka ko ainga e ka ko ia foi le lo fanga fao e pe o mako ainga o ke manga ia simpa o simpa o le akali o le ainga okay fa fonga ina fa mai e loto ila le tino o le italea ile tu fa mai ouch wa mai le bena mo wa ya o ma o pe fa le ata o le tino you are angry with God, you are hostile to God, you are in enmity with God. Tahu kau upungai kau loi, ele la ngam, ele ya si simia ngalai ngak vaku ngamia, ale. Awa ele usitai, o fuole na le ke siano lea, o alan fai mea ele usitai. They disobeyed the word of God. They disobeyed the law of God. Hallelujah. Kaho de valu ya kako. O lo le no mama ya le vi inga mal fani chang fai tau le valu ya o ilato fo yo ilale chino ele ma fai wow ele ngaka inga ika ngaka le ba fai la yai sirko fa fe ngai le fia e o le o ngale tu e o le chino o mele ngai e ika ile tua ya me lo le foi nai na le ustai o meta to te fai o le ikanga ile tua. We don't know that we are not angry, but the Bible is saying that. Holy Spirit is saying that to us. Ele fia fo ile tua ya chacho. Wow. Ai chei loa fa ftai ile tua le pe o ke ika ile tua ana le usta ia o ana o onga ma o wala lava le chino ma faia me eu te mana ai ma o lo foi o me eu te faia le fia ile tua ia cha ai le tu la fo ina lava o a wele tua man tua le no faia tu o tangata ke usiano uma lava o te lia Yesu Kristo o tantole na o lo fa pena o na aso uma lava o laia ungani ai ia ke wiso ile mamalu o lontama pe al fa upuna tolu fale fa mai le oi ese na te fa sala ye le o fifilia ile tu awa o Yesu Kristo o ia o le na te tu manu malo mai o lo ile no fa ali fo ile tama o lo o fautua mo ila to so e fautua pe a Kristo mo o mo ai a fai ai fa uli toa le ufa samo e sen manga yo ufa samo o fa uli to lo winga wa makwa uli akoa wa uli to o le ko wa fa nga o me fo lo wa mi e fa nga o la wa ka ave nga o le me ya ila o lo na manatu mo lo wa manatu o lai le are you with me? God has spoken this morning. My apologies figures are well in final to war and to ina but ele leia le vatu awa o va yaso le ya e amai le si va ale uma fo le va yaso le ya e ko amai fo le si va so tu atu let's be upstanding tatu tula
Tato tūlai tato whawhitaia lea tua le tae ao le nei. Tau te le tūlai ona ua umal tato sauninga. We are not upstanding because our service has ended. Tau te tūlai awa I le whai upe tau se fulu o le salamo lea. Whai mai ia le moli maua le apostolo. O le nei, o le a ea sa tatou upu. E whai I nei mea. O le a ea sa tatou upu e whai I nei mea. O a mea mea ian tatou whalongo I laso nei. Therefore, what can we say about these things? What things? The things that we have heard from his very throne room today. La tatou upu e whai atu iai. Alleluia. O tō tasi, mai awa a aule atua mai tātou. O ia se whaasanga tau mai. Or when God is with us, who can be against us? Awa ia atu ia ke viso lo whautua mo oe. O te ao le nei po te mine o lau whawhitai. O na mei o whailoa mai ke viso ia te oe. Me o lo ia whautua I nai. Lo lava sui fua ma lo ainga. O lo walanga ma lo ainga. I le no whali I o lon tama. Alleluia. Ai le ngate ina. E ngā lue ke viso. Patasi matama. A o nganga pa I o whai upalua sumaleono. O lo ofisa soani ia te oe mao. I le lalolangi le aso le nei mal teimi le nei. O lo o lenga I le tua mai I le o ono ma le whaati ngā. E le ma wha ma tala ina. See, that's how important your life is unto our God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. He's praying for all our weaknesses and all our infirmities. Because sometimes we pray without understanding. Mai le mole mawal fiole tu I tanto I te tanto te talo ai malele ton malele atotoa au te mi fa penei te mi lala nei o lau vi inga ma lau vi inga e mo moli ngang pa ia nga ngana e mala malama I tama o nai te lo ai lo fa moe moe e ai lo fa moe moe. Let's worship him. Father, hear our praises. Thank you for ministering into our lives. Haftaitama. Alleluia. Sili sili lava Sili sili lava oe Olo uanganga Ia te oe Lawali fa'aona Sili sili lava oe Sili sili lava Give him worship. Give him worship. Bora mahashete. Lemenda la habas. Roto koshandia. La mandeya la bahasha. Le sharamamanda la bala. Worthy of all praise. Worthy of all glory. Thank you for thinking of us. Thank you, Lord Jesus Christ, for continuously advocating on our behalf at the very throne room of your Father, our God and our King. Thank you, Holy Spirit, as you intercede on our behalf. Remember la basha, lite te karamamanda, yes, sharababa shittin. Epese ai olo uangana, ia te oe.
sili sili lava oe e pese ai o lo uanganga ia te oe lo wali whaaola e sili sili lava oe e sili sili lava Viele chualeano, viele chuale nganga paia. Aleluia, aleluia, aleluia. E siri siri ase yava le chuau. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.